Kita lihat kumpulan apa. Ya yuk. Ya. Oh, monyet. Jadi aktif dah sebentar. Ada mega lah kalau. Monyet emas. Monyet emas ini dikembel sampai kucing tak? Enggak ngarang. Hah? Monyet. Dikembel sampai kucing. Bukan kucing. Iya. Oke guys, monyet emas katanya di sama kucing. Anak kucing sama anak monyet. Anak kucing sama anak monyet. Kita tengok monyet sama hah? Sama kucing. Apa nama kamu? Apa nama kamu? Apa? Musang. Udah, guys, ayo. Ini musang nih. Oh, musang, satu nih musang sama monyet. Enggak, tak kira itu bukan monyet, musang. Ternyata musang sama monyet, bukan kucing. Salah lagi guys. Boleh sama?